Aloka kakodo ketelo kagwara ko district aloko serere kesda apola yalamanoi akalo na Apugan toritoriyo ngetelo akoru kagaria okalo ilukumini yare ikanyango na duko kinikesa Aduketait na itemono kinera garia kerokwe yangara tom na Ebosiari agwelar konya yalama kesnese jula kinarau na imony akalo na weriyo ngetelo akoru kedagaria akuro kina itemo kina bagana no mam contractor bo kitodoli koto mapakna da Aduketait na facility ngonlo aduku Apugan na apono duko edukelo mam la gaja polo kechebe iraunti kwana facility ngoni aititing kino Apugan no serero gir idawso ay wodi kanare ibalwana lulipro city facility ngona itemo kino kunye mam abongo kinete kota lombo kabule bo duka to go was ampas edukelo obu chairman LC5 ogire edukelo lena me gurti mam eduko ko jok da bete mam obo daw ilapi wongare kare dope otakana Aduketait lo ponalo so Aduketait le yangati kapuni po bali billion ni uni lo bu ampas otosoma do ko agire chairman LC3 offshore ngabare ainani abosina kwape ajaun obu kwana kui ayatakina atache contractor nyo ikapunke usala Aduketait lo oponala lo etokolo eteyo ngesesto juai kaolaje is administration room kede shelter ne dario nyo ne dario edia akaulala mne diangina ya mkujilailo Apollo ne icholong lo uniate kok kagwara tawni council Bernard Odikor nesia balada ebe arauna Aduketait na akwena sidneja situnga luko kagwara kaimore arita Puganida ibore ti building akere era nguni sirigini kosi litunga lokwa sirigini lataje solo ani kwana solo ataje solo autapugana kota ya unibore ni medai kiniso konyi bore na ya Apugan mame auta medai kiniso kwa kwani mario be agwara kwa pe town council agwara kwa pa boysit ada me down konyi ilo ya ngola rakune jasingna era krone roko ilo ya na boys ne be to raidar to ragaria outlets ni to ta kipe kerete mama kerete ilo ya no na beta na boys ne lilim ne botor ti agaria mami somai I generate e mamete kujune kai kere ade kwa me kwa ikinai akutar Stephen Ochola Apollo ne icholongolo kanyato district aloko serere nyesitacha untebe wari kanyesi balwan lui puno itomo yapie sin luegelegela aimore arito yapie sike president Kanu kamuntosa Aduketait na konye mam edumunita diobongo kinet apakina yare president campaign serere by election bi anilo otomo speech kala bunga jakine je president enetringa krono aboys tangen boanyi ne politemono na boys ogya boys na swam medati tungotoma because e district na dumuta nene railo alone now alone ngon ejao na itach ijo kedango tungale lokita ne keche duwe betata cheloni ngon do na itache alone lo mam bori medown to notoma mame raibo ne joke konya minister na chichina garia Helen Adowa Abeko na de rai MP na ngoro district aloko serere nesde balada ebe Apugan neseja etamtinu epedori keranyu ebe itemo kino Aduketait na de beito raite muno kino agaria kokagwara era beit ya handling services lui po mamera serere bona agwara toni bukuku tona I ejasi handling services lwa poni kopa onelo no sweta dukia maponi rekaina now abuko lejengo ageutenga som to Carlo ilukumini yara kaisare olomune corona obili e budget kere na bui tolito la kirono po ikoleje pachige ona anyun ilo le Carlo e budget le jay e pika kiti ber ne bala climate smart ijay kida moon bare elle muni solo se job jay ngatu pakina anyun be ai boisho ngon nyaka kino kesi Aduketait na ti abeit Kanuka TV East Alexander Makeyo Kori ko district aloko serere